Ассалаумалейкум. İşe çıktık. Ben işe çıkkanıma уже 1,5 saatтай болып қалды. Ликино деген айылға келдім. Одинцовский районда. Бұл жаққа 50 километр. Бескудников бульвардағы глазная больницадан şu Ликино деген айылға чейин 50 километр жол жүргенсің навигатор 2379 рубльға клиент алып келдім. Клиентті түшірдім. Бүгін 16 июнь, пятница. Saat уже 1-ден 22 өтті. Saat 12:04'te alған екем заказды. 13:19'da бүтіпмін. 1 saat 15 минут жол жүріпмін. Шындай достар, құда қаласа азыр домой жандырамыз. Москваны көздей. Домойды жандырдық. Кеттік ең кейінгі заказға. Құда қаласа заказ келсе, Москваны көздеп. О, келді. 1 saat 54 kilometr. Детский тариф. Улица Зорги. Подача 21 kilometr дейді ғой. Алыр енді. Алып алдым. Детский тариф міне түзігелі ол қалса керек ойлап отырмын заказда. 20 минутта клиент болады екен. Клиентке жазып қойғанша мен өте екен өзім. Жарым жыл жеткен қат мен ауылдар сәлем. Здравствуйте, ехать к вам 20 минут показывает. Вы будете ждать? Егер күтөбүз десе, кетербиз. Жөн турбай текен айылдыш менен кетерейин. Подачасын карабайлы Москва дегенди көрүп сүйүнүп алып алдым алаш. Платный подача берди, платный подачасы менен канча болот экен? Эгер заказды кылып калсак. Скриншот кылып көрөйүн. Платный жол менен кетет экенбиз. Кудай кааласа. Кресло установка алып турайын, клиент чыкчы. Здравствуйте. Зорги, да? Улица Зорги. Можно чуть вперед подвинуть сиденье? Все, и короче пакет там. Все, и у тебя ключи. Все, давайте, пока. Бери, Все, спасибо большое. Едем в Зорги. Так, по платной дороге поедем, ага. Да? Я с карточки буду оплачивать. Это входит в стоимость поездки, да? Нет. Платная? Нет? Нет. Ехала и приехала.
Всего доброго. Короче, платная подача 610 рубль болып тұр. 20 километрге бардым әлі ғой. Нормально болып тұр. Так, заказ алдым. 1.78 менен клиентке жетіп қалдым. Жарым минут алып келдім. 375 рубль болды. 1.75 менен алған заказым. Bir жарым коэффициентіне сразу долгая поездка беріп. Қанты олды қойылындай заказларда алыш керек. Бәк клиентке чейін 7 минут көргөстөт. Кеттік анда. Так, келдім. Клиент қақтан шығады екен. Оның неудобный жерге точкасын қойып қойып тұр. Парковканың келіп тұрған входты жауып тұрып қалдым азыршы. Аларға маңке болып сигнал бершет әм. Бірі келіп жүр. Жақсы, отат екен. Плата по карта дейді. 1 saat 53 минутта жетесің деп көргөзөтөт навигатор. Посмотрим. Чашнақай ежі екен ғой бұл. Даже менің клиентім жоқ точно. Здравствуйте. Деревня Голубой, да. Улица Родниковая, да? Да. Жаңағы алған заказымы, долгая поездка 2 saat заказым. Алып келдім, Құдайға шүкір. Пассажир машинаға отырғанда эле какашка жытанып баштады да. Анан ойлодум, какашканы тейлеп алган окшойт, бут кийими деп бар окшойт деп ойлоп, бутуңузду карап коесузбу деп айтайын деп ичимен ойлонуп атам өзүмчөчү. Анан азыр буту таза болуп калса кайра эми өзүм неудобный болуп калбайын деп айлем кичине чыдап коем да деп кичине 2 saat чыдап коем деп келетам же атыр жутан атабы дейм же шокшон то атырбы деп коем ойлонуп майлеп келип пассажирди түшүрдүм. Пассажир түшүп машинанын алдынан өтүп кетип аркасын карасам чечип алгам. Короче, жайлап коюптур да. Ичи өтүп кеткен окшойт. Бут ишим ошондон кырдым анан, девушка, что с вами? Все хорошо десем. Хорошо деп туруп подъездге чокко кирип кетти. Өлдү машина деп, уже поезд сразу кетти. Ойлоп машинада отуруп жайлап койчу. Карасам машина жакшы эле экен, кургап калган окшойт. Ал мага отургучак дечи. Бирок машинада жыты калып кетиптир баары бирчи, байым. Ошо шыны менен отуруп келди сиденьеде. Салфетка менен колдон келишинче арчыдым кичине кетип калды, айнектерди ачып. Айнектерди ачып азыр кийинки клиентим алып домой жактым, азыр Зеленоградчага келип калдым эле. Зеленоградда жүрөм азыр. 2 коэффициентный заказ алдым. Поддержкага чалсам, поддержка загрязнение болсо тартып жөнөтүң дейт. Загрязнение жок дедим. Жыты келип, жыты кетпей атат десем. Жытына эч нерсе кылып бере албайбыз дейт. Макул эле. Не кыла алам андан башка. Ошондой. Жайлап коет экен. Камераны жандырып коюптум же.
ой жандырып заказ алып, bir заказ алып, келіп аны таштадым азыр ужечи. Зеленограддын ичине эле кичине заказ таштадым. Андан кийин дагы bir заказ алдым. Домой менен. Ушинтип үй жакка кетип калыш керек Зеленограддан. Клиентке келип калдым. Качан чыгат экен? Машина мени өткөрүүдө окшойт. Рахмат. Поворот жактын менен нере турган экен, мени өткөрүп койду, чет өткөрүп койду. Таша кетем мен. На месте. Канчанчы подъезд экен? Экинчи подъезд. Зеленоградка келсең ушинтип майдалап бере берет да заказдардычы. Бул деле кичине эле жакын эле жерге экен. 6 километр 12 минут. Так, Зеленоград заказым бүттүм. Сепичка менен экинчи заказды алдым, кийинки заказды. Ошол тарап Москва жакка кетип калсак жакшы болот эле. Музда кичинекей заказ болуп калбаса экен деп үмүт кылтамын, чоңураак заказ болуп. Жок дегенде Москванын ичине кичине Илеш болсак, МКдын ичине кирип. Так, заказ алдым. 5 километр подачамен. Өткөндө бул жерге бир заказ кылды эле. Дагы ошо булат эмеспи деп ойлоп атам. Жок, мен турабыз. Дагы бир заказ кылды эле ушул райондо. Так, бул заказда бүттүм. Заказ 2 коэффициентмен алдым эле. Подача 5 километрмен алдым эле да. Домой менен үй жакка көздөп. Химкеге келип калдым, молодежныйга. Өзүбүздүн мусулмандардан экен тажик брат. 728 рубль. 750 рубль таштап кетти. Без сдачи. Заказым saat 12'de aldım. 12'den 4 ötkende aldım. Ağırkı zakazımı GTA 10'dan 42-43 ötkende büttüm. Hazır saat 11 olup kaldı. Uygu жетейин деп kaldım. Uygu kettim. Bugün piyatnitsa болгон үчүн заказдарымда жакшы заказдар болду. Эми ким кандай иштеп атат билбейм, бирок мен үчүн жакшы заказдар болду бүгүн. 12 заказ менен 8368 рубльдук заказ кылдым. Ошондо где-то чисто 5300 иштептим Кудай кааласа. Аренда бензинге кетсе калганы 3000 рубль аренда бензин да, 1700 аренда, 1300 бензин.